mi program ga ashara harun dashke kudakudinna nugule manzara adu hurun ekashigen ve Majlis Bahus Dehasada Diddu Daira Mi Daira ga Vadakurava candidate unaki candidate number 1 Ahmad Samir Mim Firoz Vila candidate number 2 Ibrahim Muhammad Mim Alif Malik View candidate number 3 Abdul Latif Muhammad Halif Diddu Funamage candidate number 4 Musa Nasir Mim Alif Valley Beach Adi candidate number 5 Muhammad Hashim Halif Diddu Nailonuge Mi bahus hushala deni Musa Wasim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidu daerah ke bahus pardon gendwa huriha befuna marhaba dandawan. Ada argumenti befuna hamen MBC bahus sem mikenesteni mi befuna ke haskote ke mi candidate na ke rayitunge mandobuna vedanwa masake kurapum gendwa befuna wati rayitunna hasugote ke befun mihar wad kurapum gendwa da irage rayituna e daira ge rayitunge candidate unge gotuge befun taraf ko dinmasha adi migetun rayitunge daabaya manfaya masake kurabumga e befun ge visnum fulu huri goi rayituna hissa kolumge fursate ngerumge gotu albume mi bahus kuriya da iruga refawa gota bala daruga depekan albume kuriya gendani egetren taraf e befun debumge fursat albume denen e minute ge fursat adi e fahu sual teke kurimat kurabene devana bayga albume hama sual teke kurimati purana inne messe sual tan albume kuriya gendani albume kariga mihire guliga huri sual ta kun nege sual teke adi kome sual di jawab de messe minute ge fursat e befun debedan bane adi minute hama wa kan te befun kurimati ge mihire screen u fene wedan bane dehasikun ta bumun e kula badalwan eto ade fahu minute hama ekega micros kan adamena ten alun yagen kurante beflum wesalmen embasing hissa ko fori hamatan hifetumga samal kan de ban kama alun ekega bahus wedamga wadanti beflum samay ko tamasake kuraban kan yagen kuram ekam komme beflake san kurimiten nebihin em furtama tarf ke gotun eshe vidal ma fursat miten minute ke fursat e gotun albume mi fashani candidate number 1 Ahmad Samir Ashkuriya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Diddu daira ge bahus balwale umma wadan tibe diddu ge lobeti akhna ukhtum adi duragatum mi bahus balwam gendwa rajye ge lobeti rajitun adi warang hasagotiga diddu ge algonge akhun kamgawa diddu ge lobeti rayitun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adi alundaki diddu ambarige almarhum Muhammad Hussein Zuleha Abu Bakr ge huri hame kan firhendari algon mihasa won diddu ge rayitun alundaki kaw kan engene adi hame yakuga dehas novana haru rayitun ge majli hoge diddu daira ge gondi tamsil kuram anda mihiki salgon hasugatega deha satarona harun feshige rayitun khas majli hoga warang khas masakkatage koravi dehi rajye ge lobbe rayitun ge loyba ihtiram hoda fami gotuga algon qabul korne adi hame ya ga dannom beenu mani mi faharu es mi gondi mi gotuga kamyab ligen I think candidate number 10 Ibrahim Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Emmeha hamdu sana tarifa kuni alam takbiri Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salama barakah lebunga dani kalifan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha kalifan getro alunna itur sahabinna. Ad algoniki halif diddu nisbeba diddu dariya. Ei dongali hajiya Muradu Hasan ga ilage tunu almarhum fadilatu Sheikh Ibrahim Rushdi Azhari ge Muhammad Rashad ge darikabalun Rauna Muhammad Rashad ge Ibrahim Muhammad algon bappeki kandige dommaniku Muhammad Ismail Manik algon tawlim hasil kurabi danumata skolu efahu mate tawlim hasil kurabi India na Lanka shukriya candidate number 3 Abdul Latif Muhammad Bismillahirrahmanirrahim bisna fikra qrabe ka ibratikum gare dua takrar lebi Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kurab वक्त के मुहिम कमा वक्त के बेल तरीका है वक्त वही हर बना नसीहत तेरे हर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
salawat salam lebe di doa karo algon abdati muhammad fonama latif tbe from bahonna algon ki diddu daira mihar kurmatli munin akidete algon ge number ki tine algon vote deba itor taraf ka benwan abdati muhammad ke bonumu 18 har mati ko dina 18 har dashuk ko dina algon ge number saaf ko ngel algon diddu hidmek ko dinumga sabit kama 30 sahar bare ngel do hidmek kafi irad kuriya minu kunani ebbare furiham hidmet ko dinumga niyetuga my maqsad allah rahmat flam minbar for mintihab number 3 कामयाब कराने का मामले सकें शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 7 मूसा नासिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन आदे दिद्दु दायरा algon ifar kulmati limon fosatu algon limonati por fakura ade algon ki diद्दु ge ufan rajite algon namki Musa Nasir algon bappe ki Muhammad Gasim algon mamme ki Fatima domani kurkon danwana dom Fatima ade algon ge tarafaka diद्दु rajatunaka ituaka danwan lujehen kanne Musa bunima diद्दु ge bodu kuda evs beflaku Musa bunima engwada nuganwa evs beflaku nulen em algonduga itul tarafaka rayatun be numan algondu ki rayatunge wara gaat rayatunge binda ihsas tekeminda didduge rajite कैंडिडेट नंबर 5 मोहम्मद हाशिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह algondu मोहम्मद हाशिम हालिफ दो नालondu कैंडिडेट नंबर 5 रबिला हाशिम आमगतुन दन्नाण algondu kurmatla mene diddu daira algonge fikruttaka awunenge MDP ge siyasat demhatta raytunge wintaka egota awunenge raytun bimberu kurwa rashuge bin hikka awunenge rabohya ken hodmattaka awunenge flat ala awunenge class tan schooltoga classroom tan ala awunenge class me school tan eddam fale badoko awunenge bohya kama awunenge bi navdamaya bofena ರೈತನ ಫೋರ್ಕುದುಂಟುಕ ವಕಾಲತ್ ಕೊರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವನುಗೆ ಪಂಚೀಸಾರುಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿದಮತುಗೆ ತಜ್ರಿಬಾಗ ಅಲೀಗ ಅವನು ವಕಾಲತ್ ಕೊರಾನಿ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಗುತಂಗ್ ಹೋದಾತು ಬಿಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ರೈತುಂಗ ಗಾತ ಗೊಸ್ಗೆ ಇರಾಕುರವಿಯ ಅವನು ರೈತುಂಗ ಆಡುವ ಹಾ ಎರಡು ರೈತುಂಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಹುಗಾಡು ಇವಾನ್ ಪರಬುಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದಲ್ಮೆ ದೆಂಗ್ ಮಿಜಹಿಲನಿ ಸವಾಲ್ ತಕ ಏಕತುಂ ಸವಾಲ್ सवाल तक कुरिया दान दायर का हम धन्यवाद तारफिंग रुमगे गोतम और कैंडिडेट नंबर 1 का फुर्सत है मितने सवाल का फुर्सत मार में जवाब में फुर्सत देने कैंडिडेट नंबर 2 का सवाल की तिया दायरा का इंगे तो कुरियर मत कैंडिडेट के हुरी कौन तजुर्बा कुंतो नुआता कौन क्वालिटी कुंतो एम में बोर्डिंग यही तरह देवेन कमा देखो डान वाली कैंडिडेट नंबर 2 इब्राहिम मोहम्मद हाँ तो शुक्रिया अलगुन के क्वालिटी की अलगुन की फन से सहारों के जुबान यही तो अलगुन गबो कुरागोतुगा दिद्दु राय्यतुं बदलक बेणु हेदु देहास नोवण हरु बदलक वोट देव्वे एहेन्नम वेस राय्यतुं मिहारु वणि मायूस कमगे उदास्तं उफुल्लमु अलगोंडु कुरि उम्मीदुत हकीगतक नुवे हिदिया आ बार खमकुं एहसास कुरमुं एबदिद्दु एबदे अलगोंडु एम्मे फुला दायरायका दिद्दु राय्यतुं उफा फागति मुस्तकबल देवुमं एदि अलगोंडु मसके कुरानी वाहकस अलगोंडु मिफरसत का धन्यवाद शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल लतीफ मोहम्मद दिद्दु राय्यतुं बेणु बड़ी तरग्गी दिद्दु मगत ताराम बेणु दिद्दु राय्यतुं फेंगलिलाम बेणु फाहन निजाम रंगल कुरम बेणु दिद्दु जवान मरकज रंगल कुरम बेणु मिहिदु मितंग दिद्दु राय्यतुं मिहार बेणु बेमितिवी सिखी निजाम तालीमी निजाम ಹೇಗೆ ತರ ಕುಳಿವರ್ಗ ನಿಜಾಮ್ ನಗರಕುರಂ ಬೇಣುಫತಿ ಅಳುಗಣ ಕಂತ ತ ಇಲಾಸ್ತಿರ ಕಮಾಯ ಕದ್ದಮಿನ ಕತಿ ದಿದ್ದು ರಯತು ಬೇಣುವ ತರಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹಗನಸ್ತೇಲೆ ಏಕಕ್ಕೆ ಅಳುಗಣ ಮೀಹಾತನ ನುಕರೆ ಫರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ದವರೆಂ ಅದಾ ಕುದ್ದೆವೆನ ಮೀಹಿಕಿ ಸಳುಗಣ ದಿದ್ದು ರಯತು ಮೇದು ತಿವಿ ಮಾಯಸ್ ಕಮತಿಗ ಎಮಿಹುಂಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೆಹಮತುಂ ಗೆಲ್ಲಿಜೆ ಎಮಿಹುಂಗ ಜವಾನ್ ಮರ್ಕಜ ಎಮಿಹುಂಗತುಂ ಗೆಲ್ಲಿಜೆ ಎಮಿಹುಂಗ ದಿವರಾಜ ಆಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಎ ವಸೀಲೆ ತಕ ಎಮಿಹುಂಗ ಕನ್ನೊಲಿಬೆ ಎಮಿಹುಂಗ ಮಿಯ ದಿಮಾವಾ ಸಿಖಿ ಮಸಲೆ ತಕ ತಾವಲಿಮಿ ಮಸಲೆ ತಕ ಬಡ್ ಮಸಲೆಂಗಿ ಎ ಮಸಲೆ ತಕ ಹಲ್ಲಿ ಗೆನಸ್ತೇನೆ ಹಮ ಏಕನಿ ಅಳುಗಣ अलगुण में रयतुं गातुं एम्मे कारिं अबदु अडो हा अडो इवे रयतुं हिसास्त दन्न एम अलगुण मिहिर हिदमय कद्दिनुगा केनि नेळ मी तिरी सहर रोनि फंसी सहर हिदमय कद्दिवा ए मेदु अलगुण मिहिर हिदमतुगा केनि नेळ हिदमय कद्दन तैयार अलगुण फुर्सत देबा नंबर 3 का वोट देबा कैंडिडेट नंबर 10 मूसा नासिर अदे अलगुण की दिद्दु रयतुंगे
වින්දා ඉහසස් එම්ම ගාතු දෙකේ දිද්දු රජතගේ බංගස් මි දොක නුවාන අල්ගොන්ඩ දිද්දුග රයතුන්න වේතේද තාගස් ಮೂಸಗೆ ಮದದ್ ವಾಣಿ ಎಕಿ ರಂಗುತಕೊಂಡು ಲಿಬಿ ವಡಾಯಂಫ ಎ ಕುರಿಯಂಗ ತಾಗಸ್ ಮೂಸಗೆ ಮದದ್ ರಯತುನ್ನ ಲಿಬಿ ವಡಾಯನ್ವಾನ ಎ ತವದಿಮ್ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಸಿಖಿ ದಾಯರ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಮಸ್ಟರ್ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಕುರಿಯರ್ಗ ದಾಯರ ಬಿಯಸ್ ರಯತುನ್ನ ಆಲ್ಗೊಂಡು ವಾವದಕಿ ರಯತು ವರ ಗಾತು ಗಬೂಲ್ ಫಲ್ ಕುರವಾನ ವಾವತ ಎ ಆಲ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಗಸ್ ಆಲ್ಗೊಂಡು ರಯತುನ್ನ ಟಕ එක ගුර්බන්තකේ වෙෆවාතීවේ අල්ගොන් දන්නවා දෙන්නු රයතු බොදා නොජහාන එම්බ ගාතු රයතු ගාතු අල්ගොන් අබත් බද්දලට හුන්නාන් එහෙම රයතු අල්ගොන් කාර්යක එදේ කොම්ම කම්කි රයතු න අල්ගොන් ගෆරාත් කොද්දේවා කම එහෙම අල්ගොන් මිෆහර මේ කුරිමස්ලා මිති දිද්දු දායරය අල්ගොන් වෝටේ දෙබාරේ කොම්ම දරියක් කාස් අල්ගොන් දන්නවා සුක්‍රියා candidate number 5 Muhammad Hashim දිද්දු මියකත් වනේ බෝෆන ජීෆ් awon men na bofe mi har milibani awatten ngatu nune ngorong anawar fulhi fangoske awon men ram har miwani giram gos somum dani awon men ratuge dayetun dani aiwa honuga eki tantana school dar hingam magutta bani halaku engos awon men rahum miwani megotu beswara bodete masakate kon zuwanu ebati betabbar zuwanne wazifa ga nule hunarwer kam ga daran ekudin kostaka kaati hinga ekudin wazifa tak ko fursat hoda denje awon menge darinna mewani megotu wara bodak awon men aladana mihako hamekan kuliwaru dara ekonu kuliwara radi masakatir kom dara ekudinna bajehe magutakke dakkade awon menge magutange bahadenjehe awon menge timahre wani halakke timawattan awon wara bodange balaanjehe megotu school mahodwani wara bodan halakko engossa school miranawe ehnawe school ge मुजहमुगे हिवाय कमाक एतनुगे 50% एतनुगे तालीम हासिल कुरमुंदे सिखी निजाम डॉक्टर ने एतनुगोति हलाक एंगोस एतनुस मरामत नुकुरे आवंड हेमी कोस कैंडिडेट न फाक वोट candidate number 1 Ahmad Samir शुक्रिया गाम नसाजी हद्दी फसुन मादाग बुननी एमिहा इंतिहाबी दायरा तक अमल करंजे गोत्ता का उसूल तक बैंक ऑफ एहम विमा तिमा एवस मिहा कमिल्ले कम कोद्देवन कम बुणुमकी ए मुस्तहिल कम एकम नवान अलगोंड की हमें कनी मियादु गे सरकार गे फरातुं रिप्रेजेंट करा मिहा अलगोंड की मी कोalition गे फरातुं हुरि मिहा सरकार रुम मेनवी रयित का कम नकोद्देवन दिद्दु लोबेत रयितना इंगेडान वान देहास नोवनार अलगोंड इंतिहाब करुमा गुलिगे ए दिद्दु गे 37 हेक्टर गे बिंगयति हिक्काफा 250 मी हाउसिंग यूनिट अलमंगे दनी अदि हमें याकु गे अलगोंड नूनिया तसव्वरे गेंगुले मिहा कुनै अलगोंड गे तसव्वरे देहास मी सादवना हार गे रयितुं मजलिह अलगोंड होम फहोगस अलगोंड याकु गे कुरिय दियोंगे बई फेंगोली अलुंगे बई मगतोगे थार अलुंगे बई बसदतुरे बई तरतीबकु मिकंकन दांजेनी अदि हमें यागु जुवानु गे कुलिवरा अदि जुवानु गे कुलिवर त कुलेन मगतं हम जैसा देंजे हॉस्पिटल तरगी कुरंगे बजे अदि हमें याकु गे अलगोंड में कियवा कुदिन नमति तालीम रठुगा तिबेगन कुरवेन गई यूनिवर्सिटी कैंपस से बेहटेन गई अलगोंड वानी रात करवे हम जैसा मिकंकन कुरवेनी सरकार गुलिगे बरबर शुक्रिया දෙවන සුවාලක ගොතුන් මජ්ලිහන් හුෂේලේ මස්සල් තහුග තිය දාරයාගේ මීහුන්ගේ ඛයාලා ෆිකුරු හොතුම විස්නවා ගොතකේ කො බෑතෝ කැන්ඩිඩේට් නම්බර් 3 අබ්දුල් ලතීෆ් මොහම්මද් algon diddo rayituna badal qur'ana diddo zwana badal qur'ana diddo zwana diddo rayituna badal ka emihum beenwa hisastaka emihum beenwa goittaka emihum kar ahana sual qur'ana algon diddo devene algon rajyam berka nudana algon hunnani diddo rayitun kar hidbe kedeni diddo rayitun beenwa huriha hidmate hoday dinumga sarkar terena sarkar beeru masek kedena algon amilekatun rayit majlis member ga haysatun algon masek kedevene algon amilekatun kedde masakate smade nuane rayit majlis member ga haysatun algon kedden je masakate made nuane mi masakay keddirum algon sabit kamay ko hunnana tawlim nizam rangal kuram bara beenu sikhi nizam rangal kuram beenu ijtima idme rangal kuram beenu timawari hidmet dem beenu rayituna mi hudiha hidmate deveni kodeveni mi hiki hamekene algon ke diddo rayitun kari emme gaatu diddo zwanu emme kari emme gaatu masek kodde mi hiki algon vote devunga jihilunu viva number 3 ka vote debba candidate number 4 Musa Nasir diddo rayitun emme aba mihara beenunga kaddatta algonda inge diddo rayitunge winta ihsas algonda wara gaatu ebe inge diddo rayitun mihara emme ha beenumani zuwanunna football kule fember gurangalo dande algon irad krebiyamu diddo rayitunna wara yagin kamak dannama emme football algon istagani diddo rayitunna dekuna suga yonna bo dandu taraggi ko rangalo fember dande ke ada dinuma ama ya ko algon sikhi daira hama enadarum algon dannama hama mihar huribara bena fember rangalo etanuga hoste bina kurunga masakke algon fattana hama ya ko tawdima ya krebiyamu primary school utoraruga ala dinuma algon wara masakke qur'ana අනික අල්ගොන මෙදන්නා දෙන්නෝ එක්ක දිද්දු රයතු ගබසුල් කරවන එංගේන මුසා දන්නවා එච්චකි ඒ කුරවන කමක්කන් ඒ
කුරානකම් කුරාන හුන්නානකම් දිද්දු රජතුන් වර ගාතුන් අල්ගොන් දන්නාන එහෙම විරාත් කවියම් අල්ගොන් බා දිද්දු රජතුන් ෆුද්වා දෙවාන සුක්‍රියා candidate number 5 Muhammad Hashim ade agondu men diddu daira gondi raitu madhihuga ennne jari kore fawa gondi ei bar shana shaqatu izzatu gondi e gondi izzetire wani awun men eta gondi hunu kurang ishinna karanu e gondi izzetire wani diddu rayitunge adu awun men waragatun aha awun menge diddu daira awunuge ge official eta horegen rayituna waragatun gulum badai kuregen rayitunge tiya rayitunge adu awun men ahage awun men e adu raitu madhihuga ufudan Allah rakurbiya awunu rashang annana rashuge rayituna wahadakkana rashuge rayitun halu balana rayitun mais sifati be tibun awunu men rakulla halu qurani tiya rayitunge adu ahage bara gatun adu ahage ihsastan adu ahage hospital kam gavies sikhi nizam kam gavies school train tawlimi nizam kam gavies adi minumes kantas awun adu ahage e adu raitu madhihuga kamave aratu adu fulana awun candidate barke fahe awuna vote deba candidate number 1 Ahmad Samir ashkuriya biltaka behegatu mase kurmuga alwonduge emme bodu usulaki zuwanu mikumga bayar kurun ei deha 17 haru verigin alwonduge website samirhalif.com ga ekan emma ulumat libenuge miyaduswani mujifa adi alwondaki hamekani emasake kura raitu majliga member alwondaki majliga dirasa kogge majliga bekar wahakata nudakka majliga masaketa emme rangala kura ekek gotuga alwon himnigen daane ei rajyaga rayitun kabul kura emme matir usul hama miyaga didduga gondiyaki befulunge idale fada war ರೀತಿ ನಮೂನಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ war ಚಾಲಾಕಿ gondiyage ಗೊತ್ತುಗ war ರೀತಿ gondiyage ಗೊತ್ತುಗ adi perform kura ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಅಸ್ಲು ಮಸಕ್ಕೆ kura gondiyage ಗೊತ್ತುಗ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಎಗೊಂಡಿ ಬಳಮ ಮಿ ವಿದಾ ಬಬಳಂಗೆ ದನಿ ಹಮ ಮಿಯಾಕುಗ ಎ gondಿ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂಗ ತಾಂಗ ಸ್ವಾಂಜೆ ಹೇನಿ ಹಮ ರೈತುಗ ಎದೆ ಕಂತತಕ ಹುಷೇಳೆ ಬಿಲ್ತೋಗ ಮಸೆ ತಕರ ಎದೆ ಹುಷೇಳೆ ಕಂತತೋಗ ಮಚ್ಚ ದಿರಾಸ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ kura gondiyage ಗೊತ್ತುಗ ಎಗ್ಗುತಗಸ್ ಎಗೊಂಡಿಯಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹೊಳುವಟ್ಟ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಹೊಳುವರ್ಷಿಗ ಹಿಂಗ ಕಂತತೋಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ಹಿಂಗ ಗೊಂಡಿಯ ಗೊತ್ತುಗ ಎಗೊಂಡಿ ವೆಗೆಂಡು ವಾನ ವರ್ಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ candidate number 3 Ibrahim Muhammad algon nimma fawa gotaki diddu council onna didduge lobet rayitunna hissako emme ekashigen wa bilaki kobato bala ebila dane tanu majluge tanu magenes fasko diddu rayitunge manfaya labaya huri kongotetto bala ekanta koddinu alugondos wawduin uturai dekunuga bahe bavade adi skooladda kudenna daane fursatwes alugon hodade ege ituru dekunu avashuga onna dandu hane tough memberuge dadaka wes alugon hadane kamas alugon inna wawdu efa alugon herome fulakiga mikanta alugon kodde wani rayetunge ihsasta denganegen rayetunge lafa kiga algon mikanta kurigen dawani shukriya almen den mi timman suwada ke intikhab wedam finama rayetunna gulun huri kon qanun taketto alan haddama baralu bani nuwata kon qanun taketto islah kurab ben fulwani yato adi e qanun takun nuwata genwa islah takun rayetunna khasako ti daira ge rayetunna qur'an asarki nuwata wani faada ke ko bato anfratam fursatarwani musa nasir candidate number 4 ad rayetun majlis ke member kama kurbat dan kombe fulakus campaign wadan wafa e rakega e bidawe timanna men kame kodene majlis tere e bidawe fa rayetun ebe fulaku hovewi ma ebe fulaku was rayet majlis e bedwadan fa gondiga rangala hamji fa gondiya fitwi ma e bidawa wawta ham buda hindu kole terega handa fune tigen de den algon men tibidawa gauna echi hada handa fune nuhura rayetun haguga ehem algon danwani algon musa majlis terega mase kurai kamanya rayetun ge faida huri gota rayetun emme laba manfa libe kada gaanu tak algon iskan dige algon mase kuran me algon ge number ki candidate number 4 eh musa na sira vote debate shukriya candidate number 5 Muhammad Hashim ad awandu ki Francis Harwande zuwanu goyagen tamrin kurumga hunarukam daran tamrin kurumda mihe algon menge emme bode masale ki ಸ್ಕೂತಕು ನಿಮೆ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಹೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸುವಳಹರ ಅಶಾರಹರ ದೆಮಗೆ ಕುದಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಳಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತಕ ಹೋಲ್ದಿಂಗೆ ಬಜೆ ರಸ್ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಬೆತ್ತರೆಗ ಕುದಿನ್ನ
ಹುನರ್ವೆಡ್ಕಂ ನುವತ ವಜೀಫಾ ತೆರೆಗನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಖಾ ನಿಜಾಮ ತೆರೆಗ ಎಕುದಿನ್ ಹರಕತ್ ತೆರೆವಾಂ ಎಬೆ ಜೆಹೆ ಎಕುದಿನ್ ಬೇಕಾರವೆಗನ್ ದಿಯ ನುದಿ ಹಿಫೆಟ್ಮಟ್ಟಕ ಅವಣ್ಣ ಗಾನುನಿಗ ಸಿಫಾಗ ಎಕುದಿನ್ ಗೊತ್ತಕೆನ್ ಹೋದಂಗ ಜೆಹೆ එහෙම වුමුන් එකුදින්නම් අරගොන් මෙන් ගානුනේ සිපාග අරගොන් මෙන්න මේ තම්රීනා හුනර්වෙඩකම දායරා ගෙන්ගොල වෙන රස්මී නිසාම් හොයිසන් ඒ ගතුරු අරගොන් මෙන් බදා බෙලමුග ඉන්කම් ටැක්ස් බිලකී වර මුහිම බිල එකන් අරගොන් මෙන් කුරන් එබජේ හැම එක නාම් ෆරදුන් අත කොන් නු ටැක්ස් නගෙන් ජෙහෙනික් වසීෆාතක මුසාරත හම හකුරුන් ටකා සිවිල් සර්විස් මුසෆුන්ගේ ගේ කොන්සර්න්ත නුනි කම්බරතන් බලන් ජෙහෙ හැම යාහුග ටූරිසම් දායරා මසේ කොරා මුසෆුන්ගේ සර්විස් චාර්ජ් එමි හැම කම්මති වසීෆා දිනුමුග ගෙන්ගොල ජෙහෙන හැමත බදහට්ටන් ජෙමි ගොතෝ එකන්තක कैंडिडेट नंबर 5 मोहम्मद हाशिम वोट देबा शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 1 अहमद समीर अशुक्रिया में फरतम अस्मियत को तो राज्य में मुहिम कम बेनवनी वजीफा बे कानून तक इस्लाह तक गिनो ए कानून अधिम में आगा रिसोर्ट तक मसे कुरा खुदिन न एमी हंगे सर्विस ताज लिबेन काल मगु तक के बजे हदे अदि रिसोर्ट तक मसे कुरा फरायत तक राज्य के मसे कुरा फरायत तक इंश्योरेंस के उसूल तक तेरें एकं कं कुरवेन गोत्तक के रेवन जी अधिम में आगा मुहिम कानून तक हदन जी फवानी इज्तिमाई रक्का तिरकम के कानून तक इतरु के बहदन जे इक्तिसादी रक्का तिरकम के कानून तक बेनवे इक्तिसादी कुरियन के नान गोत्तक बेनवे ला मरकजी निजाम के तेरेन रररु के तरक्की कुरिया गंदी मटका ए रररु रिसोर्सेस बेन कुरवेन गोत्तक के कानून के तेरेन लिबेंगे बजे मुली मा सरकार के तेरेगा हुरिया कम बेदिफा वन उतमा लियदी हम गायम उस एमसकता रररु के तरक्की टका कुरवेन उसूल के निजाम तक गायम कुरवेगे कानून के बदल तक गिनस के कुरवेन अलगण दंडम बेनवनी दिवहि राज्य के रहित मजली हकी कानून हदा मजलिस कम बारो එබ්බාර්ලොන් දිනමා එහි තරික නුදේ ෆරාතෙන් ඒ මජ්ලිහි උතරයන් ආයස්ගෙන් දෙම්මි රාජ්‍යයක ඉතුරක කුරවෙන කමිස් නොවන්නනේ එකන් දිවි රාජ්‍යතුන් විශ්නන් ජේන ශුක්‍රිය कैंडिडेट नंबर 3 इब्राहिम मोहम्मद आदे अणुनगे रय्यतुन एदनी ಈ ಸರ್ಕಾರು ತರಗ್ಗಿಯ ಕೊದ್ದೆಂಬುನಿಕ ವೌದುತ ಫುದ್ದಾ දෙනුම ಹುಶಾಳ ಬೆಲ್ತ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ದೆನುಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹೆರೋಮೆ ಫುಳಾಕಿಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿದಾರ ಹೋಯ್ ಜನಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಫುರುತಮ ಇಸ್ಕಂದೇನಿ ಸರ್ಕಾರು ಹುಶಾಳ ದಿದ್ದು ತರಗ್ಗಿ ಹೋದದೆ ದಿದ್ದು ತರಗ್ಗಿ ಕುರಂ ಬೇನುವೆ ಫಾವಾ ಬೆಲ್ತ ಫಾಸ್ ಕುರುಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತರು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಎಬಬ್ ಜಹೆ इम्तियाज के बिल वस अलुम मुराजा को एती हुशाला आज एगे फोनी मेवा अलुगुनुगे रय्यतुन्न हिस्सा कुना शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल लतीफ मोहम्मद हेदिफरी कानून तक मदेनु हेदिफरी गवाय तक मदेनु ये अमल कुरारे मदवेगे मिवणी अलगुण दन्नमगति अलगुण कानून असासी इस्लाह को गेमस अलगुण कानून असासी इस्लाह को अलगुण गवाद इस्लाह को रय्यतुन बेनवाणी हिदमत तक ये हिदमत दिनम अलगुण देकेनी मसगे कुरम दान रय्यतुन मिवगत बेनवाणी लोकल इंतहाब निमफह अलगुण हिदमत रंगल का नुलिबु अलगुण रय्यतु मजलिस इंतहाब निमफह हिदमत रंगल का नुलिबे अलगुण हिदफरी कानून तक अलगुण हिदमत तक नुलिबे अलगुण हिदफ गवाय तक हिदमत तक नुलिबे मी हिदमत दिनमट का मी त फोर के दिनमा एम मुहिम इलाज ते कमा को रय्यतु मजलिस को मसे कुरान हिलास ते रय्यतु वेगिन रय्यतु अजन कुरि वेरिन तक एमी हुंगे बागोता एमी हुं बेकार गोत हेद कोल्लनी रय्यतु मजलिस तकेच्चा मोदल गेल्लुन देनी एमी हुं अमल तक कंत हुन्ननी राज्यम बेरुगा एम अलगुण में मसे कुरान अल्लाह रहम फ्ला मिंबर फुल दिवेहि रय्यतुना दिवेहिना दिद्दु रय्यतुना दिद्दु गे जुवानुना इतुरु कुरियरुन तक होदे देने होदा देवे मागु तक थर्मस को रय्यतु मजलिस ते इलाज कुरिवे एमसके को देनी नंबर 3 अब्दती मोहम्मद ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಬಯಕ ಜಹಿಲಾ ಇರುಗ ದೇವನ ಬಯ ಜಹಿಲ್ ಗೆ ಕುರಿನ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ವಾಗುತ್ತಲ ಕಬೆಲ್ ಕನಾದ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಬಹುಸ್ ದಿಹಾಸಾ ei tiebe fulunge aidi dos netamunda riveti aataka medu vishna divehinge evela dirirumuge kantattan hadan aakolluma wara rangalutu rajya beruge habartaka aadiya hilafeta mawlumat take kukurdoge engedtiriyoga bahus dihasa
Didu dairage bahus pallum gendawa befuna dese far marhaba adden mi bahus ke devana segment ang orme mejelani mi segment ka ormen tibefuna hame geneste swal ta nunia mi befuna ormen kurimat kuran swal ta ke mi gulin neke swal ta ke ade ormen mi swal ta kuramun dani candidate unge hazir ka ormen neke kurakun e tartibun ekatun mi furtama swal ekatun furtama सवाल गुरु तुम हमें फागो तुम विच हमें सवाल जवाब दे पाने फिर तुम कैंडिडेट नंबर 3 अब लतीफ मोहम्मद सवाल की दिवेहन की जमानुसर एकवेरी ए बायवंत गोतगा दिरेलो मुंग ए बाय एनमेस फहकंयास राज्य न्यासपावा सियासी आदि इज्तिमाई बदलतका को एकम बरपोडन नीतिकें गोसफवे रयतुंगे मछलीहं होय बडैम फिनमा तिया दारागे रयतुंगे एकवेरकमा एब्यावंतकमा कों गोतकतो मसके कुरबाने algon gara yatu diddo gara yatu ne ki warang ekuri bay algon islah kuran je kamenne diddo rayatu ne ever ma ekuri ma oga tir bay ma hisan tir bay ma dilati bay algon gawma bedumes bisnalar warang hitama hiddati wenen tahammal kurum midani algon me miti bay bay fun fun virana algon me terega ekuri kama sulhar ka ngelloni algon me terega democracy ek sabun e democracy hegotu ka beernu kurum sabun ekam bisnaden ti bay ge sabun rajitu majlihu memberuna rajitu majlihu beeruga ti masay kuri beeful masay kuri e democracy fun fun kollagi e beefulun ge faida ta ke manfaat ke hodade algon masay kurani irad kurbe allah rahme member ful divehinna divehim beenu ge ngole saga divehim beenu ge ngole adaka divehim ge me rit akhlaq tajitu majlihu tere hodade dum algon amille gotuna algon rajitu bharatun algon masay kurani divehina dakkade mi ekuri bay ngole divehin ngole rahikama divehin ge beerun tirka fuddeni rahiki mi ka algon rajitu dakkade algon rajya hen rajitu nas dakkade ni diddu eki mi ekuri rabbi gole ekuri mahali gole bayke ehme tibe fulmus diddu namuna ek balage diddu candidate number 4 Musa Nasir ade algon dannawani diddu rajatu medu tibi fuderege mayus kamatige e befulna beenuwa asasi hidumet bas furihaman wefe medu huri ehem algon dannawani medu algon me daruga ei didduga rayatu warabode beenu wani daruge magu hedum sikhi daira adi tawlim ehem algon dannawani algon mi betedia taga fenigam vidiyai e hidumetaka rayatu beenu fa hutta en ebbes kamaka mi dia fasadu terega rayatun ega mampa furiam gotuga lifane tima algon yakka masay qur'an me sikhi daira rangal doctor na adi daruga tawlim daira rangal fembaruge teacher na adi kuliwar daira bas algon iskandige e daira taka didu rayatun ataka algon majlis ten ad sarkar daira algon bebun hamasaketake algon qur'an kama denne shukriya candidate number 5 Muhammad Hashim ade awun gabu kuran je haigate ki awun menge democracy wani warang adi ha lafatuga awun menge huri masataka awun men na huri horastang awun girako awun menge bajehe wara law murusure nuata school dawrusure awun menge democracy hardana gote ga darona angadi kiyadi nasake kura migotun kurang huri masakata bayar awun men democracy amerikani asawati mi la kulya kan nu ehna maswara kurisura se bawi ekong sawmna e tamfis kuremun asmeni wara fahun kam bati midanne rongong aromna wajhe masakata ke kura hamekani skuta ke vesnu raitunga level go heanteru kurma mi kurave zuap takuge aliga aromna rashuge mi onnanje hamajhuma hamhama kan nota eonnanje sulhamastha kan gelle fa damota hingani kinave kan kiyadi rayitun hamahama kamayak insar kamayak kure gendumattaka middanne gotun health program ta hingage awna mekanta ta haldu kurawen ka awlu gabu kuran ekanta awna kurawen allah ra kurawiya shukriya candidate number 1 Ahmad Samir ashkuriya ekuri kama ibbawantakan mi huriha kama hallu kuruman emme bode halle hodi mi jeheni fudun telekan itur kuru rajyaga rahitunga tanawaskan itur kuru tanawaskan netumuga sababun wazifatan netumuga sababun zuwanum angatan emburi kankamuga bairewan jeheni adi hingamunu juhuma notanawaskan hingamundani eswata sabab taka miedu fakhruwari kamagu dannam beenumani diddu rahitunga akhlaga suluk huri member eke miedu diddu dairaga member e gotugal gonu mi huri mi diddu dairaga rahitun nan emi hundin vota yakuga emi hunna namuna e gotuga emi hunge e sharafa izzen hifatafa member eke e raitu majlihuga hingadiya etan hadisa dieros en evve hadisa ge terega diddu member fenna nekkan ei miedu fenna en hagigate ehma didduga raitunge
fudun terikan ituru kurma didduwaki mieduwas mifada midenne kurin denne kahala akhlaqi masalatake nettanaka vefa adi didduwage ekwarikama ibbawantaka mihar miyong usulun adi everans furiham kon gendeveni tanwas kon ituru gen algonuge siyasataka vote debage number 1 khiyar ko candidate number 2 Ibrahim Muhammad ade diddu rayyatunnaki wara ihlas tere wara kame hita ebbawantakama wara lobikura bay algonu me siyasi befulu midakwani rayyatuna nuba manzare algonu me ebajehe miti badokodde algonu men ebajehe ragalu siyasata algonu menge rayyatuna dakwade algonu menge ahulage suluki minwaru algonu ebajehe rayyatuna ivade ekanta dakkan algonu herame fulakiga algonu midara hovijanama mikaha kantattakun algonu faratun evves warka ane viyaka algonu dena shukriya anu devan suwala jehilana devan suwalage gotuga meti rajyaka corruption ituromun dakama bay report tangi wabune ekan huttumattaka rayitunge masliyoke teren kurabidanakama dekodannawa kantattaken eba hurito hurikama banama kon gotakato masake kurabani candidate number 4 Musa Nasir anti sakkenge kamengeto ti vidalwa corruption mul majlis terega mul sarkar terega sebe ekan natwal mattaka alwana kurun ha masagate majlis terena sarkar terega alun kuran bhaga dannawa adi alwanuge diddu daira ngeto diddu daira ge diddu rajyatuku alwana hawala kura amanataka algon hiyale tenwana algonda diddu rajyatuku ganna liste divika namu e ganna e kokul biheki baarfiya gan fote algon jahani baarfiya fasufiya algon jahan algon paane gatti fasufiya kawnya fansi sufiya algon jahan algon jahan fansi sufiya no bado fasufiya em algonda diddu rajyatuku amanate hawal ko fiya algon hiyale tenwana algon taneke wazifa ada kuri kam gaves etale algon ulane bar hidas kama hiyana tenwana algondo etanakun algonda mi visa dakkam faisa tak hawal kuri kam gaves algon faisa tak hiyana tenwana algon etanakun musara dera kya faisa tak hawal kuri kam gaves e musara algon e beka dena algon hiyana tenwana e yagen kan diddu rayatuna candidate number 5 Muhammad Hashim आदे शक्यस्ने करप्शन की दुनिया का लेवल सादे राज्य लेवल समा फुदेर का बोर्ड को इक्कमे एहमी मिकंत तन हल्लुकुरमट्ट का आड़ोमने कुरंजे एम्बे बोर्ड एमसे की आदत के 3 बार वाकी कुरु ये 3 बार वाकी कुरमट्ट का आड़ोमने वजह है एमडीपीएम में पहाड़ों के मेजॉरिटी होल दे राइतों के कम बार बड़ा विष्णुंग वजह है आड़ोमने के राज्य का करप्शन एम्बे बार इसास करो जे नवा राइतों हम खांबड़वा हम बार एकंतंगे बोई एहमी मा आड़ोमने के दिद्दो राइतों के सावण के दिद्दो दायरा कर हुरिया दो बेतर राइतों विष्णुंवी वादर फरायतक मिफहार अरुणमेंड एमडीपी तिबे फुल गोंडी होदिन मसेकुर करप्शन हुट्वेन एरु एय एमे बड़ कुरवेन को हम याग शरई निजाम हमें कंगळुमट्टक करप्शन गा अमत हिंगात्वे मीहुना एमन हक अदब दिनुमट्टक शरई निजाम राळ कुरंजे मिकंत कुरमट्टक अरुणमें रैतु बिस्ना दिव्य राज्य एमहा रैतु बेस मिकंतक अमल को एमडीपी मेजॉरिटी होदिमट्टक अरुणमें हर मसेकुरंजे मिगतु कैंडिडेट नंबर 5 मोहम्मद हाशिम दिद्दो रैतु वोट देवा मिगोंडी एमडीपी कामे को देन को शुक्रिया वर शुक्रिया candidate number 1 Ahmad Samir ashkuriya divi rajyan corruption huttada mi inwata corruption netikol mataka masake kuraru badalen hifuma nikutuma ki corruption mag fahiwana kame adiha meyakuga timbar wahikurmuga namuga bharata wahikolmaki kanun asasiya khilaf kame kanun asasiga bunani timbar ekuga masake kurwen jehene kama adi ebbar anibbar ga macha nufuza bar for wagen nuwane kama ehma timbar wahikolmu den nikunna natija meduga ebjehe visnala adiha meyakuga timbar wakikurumu raitu majliga majority libni ma dawle sarkar wattayane kama buna bunuma ki algon men gabul koran jehene ega sababun rajyega ijtimai rakkatirikama rajyega iktisada ega mi hunikan annane ka hamme yakuga corruption huttu mattaka algon men gabul koran jehe rayitunga majliga member unaki amille gotun kurimatlagen algon men voting hodan jehoni ma emihaga fahatun salan jahan jehe member unna nuwange waji algon men gabul koran jehe rayitunga majliga waki usul take waki gayet take kuriya gendange be jihekan adi raitu majlis med hingamundani siyasi party nizam ga candidate number 2 Ibrahim Muhammad ade diddo raitun algodu menge majlis wani warabboda corruption magu fahi kodde tanaka wefa algodu me andasi hisab ta balal kam ga wes corruption ge emme matiga me unnani divehi raj ade algonume ebajehe mikama warabboda islah take genna majlis terega corruption ge amal ta nattala
aldoge heromme fulake algon midara hojjanama mikahala kantata hottu alunge bilu algon fas koddena adege ituru mikahala kantatawga magfaya gogwe hottuan algon kuremun uriha masakate algon koddevana algonda vesinge emmen ves beenuwani fasaka ekam algondu fasage boda algon beenuwani riti nan ei algondu emme boda beenuwa ikamake shukriya कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल लतीफ मोहम्मद जे गौमग ती वबा ती मुसीबा बरबड़ फेतरिफोती तिकर नत्ताल मट्टका कितम वरक रजितु मजली हम से कुरिस एकबेनवाणी इहलास्तिर बैंगुले तनक इहलास्तिर कमायक मसेकुरा बैंकुले तनक एकं कन नत्ताली वेणी इहलास्तिर कम नेत्तलिग कुंकबित कुरवेणी रजितुन तेरेगा रजितुन वजीफा ती बेफुलमस रजितु मजली ती बेफुलमस मी वबाग मी मुसीबतगा ए बेफुल मनी तेमी फोएफा එහෙම අලුගුණ ගබුල් කුරාගතක එතනුග තිබි රංගල මිහුනා එකු අලුගුණ වෙජ්ජ කුරිය දා එකමුග දලුග ජීවිතවි එදන් තුරාග ජීවිතේ මිහු එතනු එකහිරකෝ එයා එක බේර් කුරුමා එකු අලුගුණ වෙජ්ජේ එතන රංගල බයකු වද්දා අලුගුණ මිතිබි අල්ලාහ් රහමත් ෆලා මින්බර් ෆු දිද්දු රජිතුන් අලුගුණ ඒ රජිතු මජලියා टीम नंबर 3 का वोट दिगे होवा दीफनम अलगन इराद करबिया मी बाबाया मी मुसीबाय एतनम फहिलाना दिवे रजतन दिवे फावा फागति मुस्तकबल अलगन होदाय देनो शुक्रिया अदें अरुण तिमन सुवाद की राज्य की कुड़ा गवर्नमेंट में रेप कुरमा मीहुम मेरुमा मिनुम वेस बोडेति जरीमा तंग इतुरुवा मुंदा निस्पै मितनि गिनवमु मिकंकं हुट्टुमा रयितुंगे मसलिहुगे तेरेगा मसके कुरानी कुं गोतकत्तो कैंडिडेट नंबर 5 मोहम्मद हाशिम शुक्रिया अगुण में हम कुरेस देने फदई मिकंत तक कुरमा वे साउन बेन रंगल गानुन तके रंगल गवात तके फिदिके गाउ अगुण में गे दावत के तीन रंगल गोतुका हेय गोतुका वकिवे गेंदियो मिकमट्टका अगुण में वादवेरी सियासी पार्टी तक अगुण में दिवे रयितुंगे मेजॉरिटी होदन जे अगुण में मिकहा मी गवात के गानुन तके हेदिगे खरब मी अगुण राज्य का मी उफे दिफावा मी फहकंगास para boda awalmenna birwer kam ke teriya mi gosfawa mi hum meruma mi fada boda jarimata hinkum mi wani amf efada mi hunna haggu adabu devenga veje ekada mi hunna awalmenna mujtamauga eba emi hunna ki kobakan awalmenna ebe egenje awalmenge mujtamau ekanta filwadu mattaka shari nizam wargodako emi hunna haggu adabu digen venuvi islami shariata begota awalmen kanta kogge menuvi awalmenna kashe mi kanta ke ralen kurwen mi goto mi kanta kurmattaka अवुन्मिन्ना कैंडिडेट नंबर 5 का वोट देव अवुन दिवे दिद्दो रयितुन्ना वर अद्वेर खदान और बहुत शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 1 अहमद समीर शुक्रिया मेदस जिंसी गोना कुरम यति हद्दुन नट्टाफा अवुन में गानुन तंगे बोरे अवुन में बेनवनी तंफीज कुरवन उसूल तके इराद करविया मी सरकार अवुन में एकंकन तंफीज कुरमन दान अवुन में हमजुमा सुलह मसलस का गेनस देने मी सरकार तेरे अलगुण में मिकं कुरुमट्टक रयितुं दी मैंडेट गतरे एकं कुरुमगे फुर्सते बे अदि हमें आकुगा रयितुं मजली होगे मेजॉरिटी मी सरकार लिबिगे मेनुई मी सरकार कुरंजे कांदतं एगे हेयोगतुगा नुकुरवेनका राज्य रयितुं माजीगे वनी फेनिफा अलगुंडकी कोडकुदिंगे जिंसी गोना कुरुमा देकोळु बिलु हुसेलुन हेंदु एम्मे गिना मसके को एम्मे गिना इस्लाह हुसाला ए बिला मेदुगा आ बदल तगना हमें कने मेंबर उसमें हम मिया आकुगा मी मियदुस रयितुंग मजलियुग हेदिफवा गानुन तक बलारो मिफदा कंकं तक दुरहली कुरवेने कंकं एभूरी अरुण बेनवनी इखलास तेरे कमायगा मीमसके कुरान बे अरुण बेनवनी तंफीज कुरान गोते अरुण मिन्न ए मेजॉरिटी लिबिजाम एकंकं गोतुग मतिन कुरविगन दाने वरबर शुक्रिया खियार कुरवा नंबर 1 कैंडिडेट नंबर 2 इब्राहिम मोहम्मद आदे अरुण में एम फुरतमावेस एबजे हे जुरशरी रगल कुरान एयफहो अलगन में एबजे है इस्लामी शरिया मिराजेगा गायम कुरा इस्लामी शरिया नुला डेमोक्रेसी विस्नना अलगन में मिकंत इतुरवा मुंदाने मिसाल का बलवानम अमेरिका गा रेप केस का गैंग अनेके मारा मारी कंतका मेहुन्ननि वर पोडो तंग उफलिफा अलगन हेरो मेफलाकीगा मजले होय जनमा अलगन एम्मे बड़ा एब्बाजों देनी मिकाहल कंतत हुट्टोमा इस्लामी शरिया मिगाउंगा गायम को दिनमा अलगोंडा वोट देवा शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल लतीफ मोहम्मद अलगोंड में कुरिंग हाडेनु रेप कुरमा मारा मारिया वलिहरुमा मिकंत तक की तलाफुमा मिकंत अलगोंड कुरिंग हाडेनु
ಫಹಕಂಗ ಸೇವರ್ತ ಮಾವ ಗದವೆ ಹೆಂಗರ್ತ ಕಬರೆ ಗದವೆಗೆ ದಿ ಅಳಗಣಮಗೆ ಮಸ್ಸರತಕ್ಕೆ ಬೋರಿ ಅಳಗಣ ಇಜ್ಮಾಯಿ ಮಸ್ಸರತ ಹಲ್ಲು ನುಕುರೆಗೆ ಮಿದಿ ರಜಿತ್ ಮಜ್ಲಿ ತರ ಏಕಮ ಹೆದೆ ಇಂಜೆ ಗಾಣು ತ ರಂಗಳ ಹೆದಿಗೆ ಎ ದಿವಳ ದಿಯುಗುವೆಗೆ ಎತ್ತ ಮಸೆಕುರನ್ ತಿಬೆ ಬಿಹುಂಗ ಪರ್ವಾ ಕುಡಕಮು ಅದಿ ನಿಮಸಕತುಗ ಅಮಲಿಗೊತಂ ಬಾಯರಿಗೆ ಮಸೆಕುರನ್ ತಿಬಿ ಎಹಿತಿರುವನ್ ತಿಬಿ ಬೇಕ ಸಿಫಾಯಿನ ಪೊಲಿಯುನ ಎಮಿಹುನ ದೆಂವಾ ಎಬ್ಬಾರುಮ ಎಹಿತರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆನ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರುಮಸ್ ನುದಿಗೆ ರೈಯತು ಮಜ್ಲಿಹುಮಸ್ ನುದಿಗೆ ಅಳಗಣ ಗಬೂಲ್ ಕ್ರಾಗತುಗ ಮೇದು ಸಿಫಾಯಿನ ಪೊಲಿಯುನ ಅದಿ ಇತರು ಭಾರತ ದೇಂಬಿ ಮಿಕಂಕಂ ಹೊಟ್ಟುವೇಣಿ ರೈಯತು ಮಜ್ಲಿಹು ತೆರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಬ್ಬಾರುನ ದೀಗೆ ಅಳಗಣ ಮಿಹಿರಿ ಇರಾದ್ ಕರಿವಿ ಅಮಾಂಗಲ್ಲಾಹು ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಮೆಂಬರ್ ನಂಬರ್ 3 ಭವಿಜನಮ ತಿ ಎಬ್ಬಾರುಮ ಎಹಿತರಿಕನ್ ದೇನ್ ತಯಾರ ಶುಕ್ರಿಯಾ कैंडिडेट नंबर 4 मूसा नसीर आदे राज्यगा दी मीहु मेरुमा वक्कं कुरुमा कुडकुदिन जिंसी गोना कुरुमा ड्रग वबा मी राज्यगा बिहारका ngais muli bawa hak awake ngeto alwan gega tv holwa go sama metu kun tefar mata first bat nganna ne kha kombes wahake ei राज्यगा awake no ale kon राज्यगा ekan hutumatta ka hidwa gaanu taka gawatta seburi hame ken emmasale ki एक हुट्टुमट्टक कोटु इव्वा हुकुम तंफिज नुकुया मसल मियन्ननि मीहा कुमरागे हुकुम गिवीमा एमीहा फस्तु जादू गुरिफा दिहतो अने दिहतो हुन्नोन गेतो कुट कुटक जिनसे गोना कोगे एमीहा कोट गेंगो साज को हुकुम गिवीमा दिहतो जादू गुरिफा अने फस्तु सासुननि एमीहा गेगा एहिमा एगोत एकंत वम दाका वन्यामु एव्व साजगा राज्य का नुट्टेने एम अवगंड मूसे हतरक वोट दिफिया अलगन मसे कुरान मी हुकुता तंफीज कुरमटका मजिस्ते देवन बैग सवाल त मिनिमुनी देंति बेफुन और में फुर्सत में अरवनी निम्माद में गोतंग एच विदाल में 3 मिनट के फुर्सत में अरवाना एक तो फुर्सत में कैंडिडेट नंबर 2 इब्राहिम मोहम्मद आदे अलगन दन्नवचगे दित्तो रायतुन्ने मेदकी अलगन विस्नम वी बागुते पार्टी सिस्टम एकी बाको मिहार बलम वे दित्तुवा तरक्की होद देडी काकुतो खाओगे मैनिफेस्टो तो एम्मे बरदवे अलगोंड इराद कोरेव्याम अलगोंड मसके कोरणी अम्मिल्ला फैसा आहार दुकोफेस अदि एगे इतरो मजलिहु अलगोलिबे आमदनी वेस गुरबान कोगे दिद्दो रायतोन्ना हेयो मगे होदा देनुमा एगे इतरो अलगोंडगे दोम काफे की वेस अलगोंडगे का मुनि काफे की एम्मे फुरतमा मजलिहुगा इन्नवी बेफुले एई अच मी अलमरहुम फलीलतु शेख इब्राहिम रुश्दी अजहरी ए बेफुला ए देक्केवे नमूना इराद कोरेव्या मीदारी इराद कोरेव्या ते बेफुलना दक्काण में अलगोंड वार्ण में तेवकुदिंगे हादी मेक्कं अलगोंड दन्नाण में अलगोंड की ते बेफुलुंगे नौकर एक्कं अलगोंड में मजलिस मेंबर उनकी ते बेफुलुंगे नौकरू हमें कन मजलिस तेरेगा अलगोंड में वणी इज्जत रे मेंबर का हेर अल्लाह गेर में फुला कीगा तेबे फुरना हेव फागत मुस्तकबले दे अलगोंडा वोटे देवा देखा शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 3 अब लतीफ मोहम्मद अलगोंड नंबर 3 का वोट देवा अलगोंड अब्दती मोहम्मद की दिद्दो रयतन हिदमत कदिनमगा केने नेळे तिरिह कंग हर हिदमत करी दिद्दो दारिये अलगोंड दिद्दो रयतन दिद्दो जवान मिगवालनी अलगोंड में फुर्सत बारे दिद्दो रयतन दिद्दो जवान बेनु वा मुस्तकबल अली कदेन में उफा कदेन में हिंग में जसा देन में मी कोम्बे कमे कुरानी दिद्दो रयतन बायर दिद्दो जवान बायर अलगोंड अल्लाह रहमतुल्लाह मेंबर फुल होवे जन्म दिद्दो रयतन बेनु वा उम्मीता हासिल कदेन हुरिहा मसल तक हल की अलगोंडे ती हल होदा देने मी की वस अलगोंडे अलगोंड वोट दे बारे नंबर 3 का शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 4 मूसा नसीर अलगोंड दन्नो दिद्दो रयतन मूसा की दिद्दो रयतन अल्फवा भी नूने दिद्दो रयतन मूसा नंबुनीमा ए खाव का वर रंगल दिद्दो रयतन गोडान माने ए मा मजिस तेरेगा रयतन तका मसे कुमटका मूसा नंबर कोई कैंडिडेट नंबर 4 का वोट दे बारे मूसा वादे बेजी यामु ए वादे फूदार का रयतन गोडान माने मूसा कमे कोद्दे बुनफिया कमे कोद्दे वाने कम रयतन गोडान माने रयतन इंगेने मूसा वादे की कोद्दे वेने चेक्कन कुरान का मी कुरीगो वाने इसको दीफक एम रयतन वर गातु मूसा दन्नाने एम अलगो रयतन गारिगो दन्नवानी मूसा कैंडिडेट नंबर 4 का वोट दे बारे इराद कुरिया रासुगे कुरियरमा रयतन विश्वास का मूसा वर गातु बंदम गेंदान में शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 5 मोहम्मद हाशिम आदे अवंड की दिद्दो के फेमबॉय दिद्दो के मिसिक मगुं गोस अतिरि मच्चा गोस बोडवळं फेमवरागे काडुगे मोगा सांगु फुमा अड
ramdoma eta irose gadi kurumba hifagen urun kuda kuj eru sureves awunduge handantaka didduge rayituna awun dannawani Muhammad Hashimaki Rabila Hashimaki tibefulunge Rabila Hashim agundu tiya zuwanu didduge zuwanu atuge hifagen kuriya daname tiya kudinna agundu irakureviya hunarveri masakatirkum daaran tamrin denne udevene basidet rashuga gaam ko denam agundu iksodi harakatiri mujtame rashuga binakrumattaka irakureviya rashuga tafatu iksodi daaratakun tamrin for koddi ekanta kurevene gotta rashuga irakureviya hamessa denam agundu zuwanuna kulvar kulevene gottakaati rashuga hamessa dename ekudinnaki istakine benuwa faharuga mihege fatu sadan jahan nujhe amil famata teduwe amil halalu masakkatum fasa hodage ekudinge kanta hamessa fahurveri divehi zuwanu koduga alwonu ekudin hadadenam ekudin atuge fagun daaname alwonu ekudin vette haluga naga ekudin ehitirkam forgoddi mikanta toga sarkara alwonu na hurihame gulige raituna gulige kurevene kitan kantattake ebuhutte allah rakurviya mi hashim tiya zuwanu duden nukuraname tiya kudin atuga hifage irakurviya gos rashaki mustaqbaluga ujada guzaruga nayamage nurani ma folene bulbuttaka kokataka farwarum ulene mi guzar alwonu didwan hodarme warapad shukriya candidate number 1 Ahmad Samir ashkuriya em furtans dannawalangati furtam fahara kuri wawda e wawdu fudda fa hame kani candidate gotuge algondu medu wegen daane algondu kuri masakkatum eruga sarkara guligen diddo gena taraggi adi furihame novei diddoge taraggi furihame kuruman algonda fursat devwashe diddoge lobbet rayito man Allah rahmat fulayakuga algonda fursat libijnama algondu diddoge tasawwur irad kurbiya kuriya daane algondu tasawwurki fenuga nizam gaam kurun algondu tasawwurki magutan hada e magutawga bastatur kurwena gan hedun algondu tasawwurki diddoge hospital rangal femaruga kuriya diun ei sarkar we faiwa wawda eggo wagatumati hamme eyakuga zuwanun nan algondu bidannawani ebe fonna kuliwar kulwen nizam gaam ko dename aluganden ebihun kule mubaraten ejeki divhi rajyega rasmi faratawga registry nuko kulwen mubarate gotuga nubawaname ekankan algondu rangal kuraname hamme eyakuga diddo taraggiyataka algondu beename diddoge dokyaden hadan algondu beename girasara rangal kuran algondu beename diddoge kiyawa kudinna emihun school nima fawga ambi darin kariga nota bamba fan kariga ekudin tibegen ekudinna kiyawan devene goin rajyega university tawge campus se bahatta ehema zuwan jilu rangal goto gendi mattaka emihun na e fursat hodin maki algondu warbodu ummide adihama miyakuga algondu dandam beenawani engine ge heri rafuge medugaye gedambuli tange burani rafuge furalu takashe ekankan bejhi ehen sarhadaka badal kuran adihama miyakuga dandam beenawani mikankan kuruman amille gotun kuran jehuna sus algondu mihiri efadaka me kurve mihaga fahatugaye sarkarakam menwi rajitaka kamen पर शुक्रिया हुरिया बेफनेस आद मिहा साहब दितु bahus nge niumaka hame me adavni on yagen kuran ati befuna hame mi befun masake kurban gota adi visnu flu puri koi genesti jakama tv modis me der ko mi bahus belde befuna adi divraje gad me der ko address befuna war paaje tu haken etumo aur me bakvelana assalamu alaikum Majlis Bahus 2007